Chahi listing kayasi ekhoi miyoibana tabada thak thak nikhanba tamthi sathi khraba sajau kayagi wari lina duna lakle jahaz tongduna samudra lana chatliba hi honba singna khwai kinaramliba hijau singbu irol nungda chingthaba ngamba kraken mayadagi maibun kamba ngamba dragon asina chingba aikhoina film da series ta yam nungaina yengle science chakhatlamdringai camera leitringi matamduda karino khangdaba hana amukta ukhidriba sanga uraklabadi mi ataida amuk lina duna pau tamnarame warisi amadagi amada asum lina tamnarakpada maju thakpa sum henjin khibadagi sa singsi tamthi sathiba hingchaba onarakhe ngasigi video sida thainagi mi singna legendary monster ni khanaramba tasengna taibang sida leiba sa kharagi maramda khangminase malemgi tongan tongan ba culture ayambada dragon gi wari lei Mesopotamian amadi Greek singna dragon gi maramda ihan hanna irambane khudam oina mush kushu haribase eagle gi thorab khumang pali aduga maningi makhong ani duna nongsagi oi sanglaba mangak machi lin gumlaba marai amadi mamai panba sa se Babylon sahar gi Ishtar gate ta thongakpa amagi mawongda haktuna yeklamme masi 6th century BCE matam gi wane Leviathan kauba mai kaba ngamba samudragi sa ama Bible da pale The Iliad ki hero Ningthau Agamemnon gi chungoida higok machugi dragon ama ye masana lin mawong oibasina dragon singsi nongchup lebak singdade fattabani haina longnai adubu Asia gi lebak singda dragon natragana chinglai se leisemlon ga mari leinaba mabuk mapau faba lai oina latnai amabu oire culture ayambada dragon singsi reptile mawong oina tawgalle David E. Jones hariba anthropologist asina mahaki lairek and instinct for dragons ta asumna phongdo e dragon haribase miyoi bagi nungda loina jaraklaba akiba ahum lin sarak tanba uchek amade kai nongsa punsin naduna sagatpa jivane masigi akiba ani punsin naduna wakhalna sagatpa griffin sidana hakchang maningi makhong amade mamaina nongsagi pale makok amadi khumangna eagle gi oi West Asia dagi hauraga awang Europe faubada Griffin gi wari lai makhoi si lan thum ngakpa makhoi gi matuna mitang ba fan bangamba sani haidana thajanarame ngasidi dragon amadi Griffin se miyoi bagi wakhalna sagat lamba sani haina ekhoina khangnare adubu ariba matam gi mi singna sigumba saru palangsi thengnaba tarbade makhoi gi wakhalda karini haina khanaramgane Masi Protoceratops kauba yaumuk chauba napi chaba sa sigi saru sayangne adubu prithibi si kayam lire haibagi idea leramdriba ariba matam gi mi singdade griffin ni haina khanbada thoina ngakningai oide ariba jeeb singi fossil thijiliba paleontology hariba subject se chahi chani mukta ngaijarabaso dinosaur matam gi saru sayangde thaina gi mina su adum thengnaramgane aduga hinglingai da oiramba yaba yamna interesting oiba wakhal kaya su sagatlamgane adubu Dr. Mark Whitten na de masigi hypothesis sibu yaning de Greek singna griffin si ahing basa dagi sagatpane fossil dagi yumfam oiba nate haina mahakna phongdo e griffin da pali base tasengna leiba jeev singi kayat oibanina masida Protoceratops kumba fossil pusilaktragasu adum explain tawba yai miyoi bagi wakhalna sagatpa ngamba Ekhoigi imagination gi pothokni haibasi mayamna yanare whale gi saru thengnaruba singna whale ko wasa lei khangdrigai dade masi dragon lei haibagi praman oina longnarambasu yawe adagi nile crocodile hariba khwaidagi chawba gumbhir makhal se meter taruk muk sangi tan amamuk lumme masi hana ukhidriba singna dragon makhal ama oina khanarambasu yai Iguana hariba Australia ge chumjaw makhal se meter ani muk sangi thoraba maya amadi khujil na sarak tale maningi makhong na yang na chen masungamba sa sidage dragon ga mari leinaba thajawari samgat laknaba machak oirambasu yai adagi komodo dragon kauba maming maktada dragon yaujaraba Indonesia da leiba sa se hojik hingliba malem gi khwaidagi chawbu chum makhal ne Mapung marai faraba komodo dragon amana meter ahum yawna sangba amade arumbana kilo humdra yawba yawe laina haidok haijin ngamba mangak asangba mamai amadi karong anilongba marai pale dragon go wasajau se tasengna leiba sa singdi yumfam oiraga sagatpani haibada thoina yenaningai leitre khanjai mathangdana cyclops singsi Greece ki thajawari maru oina Homer amadi Hesiod na iramba singda yawe
होमरगी ओडिसी हारिबा उपन्यासगी हीरो ओडिसियसना पोलिफेमस कौबा मराइबक्ता ममित अमखक पानबा हिंचाबसी थेंगनरखे। पोलिफेमस समुद्रगी लाई पोसाइडन की मचाने। वारीदुदा पोलिफेमसना ओडिसियस की मी कया चाथोखे। ओडिसियस अमदी लेमहौरिबसिंग अदुना पोलिफेमस पु यू ngauhalaga हिंचाबसीना तुमलिंगै ममितु थिंदतलमगा नानथोरखे। हेसियोड की मतुंग इन्ना साइक्लोप्स अमदी टाइटन सिंह से गाया अमदी यूरेनस हारिबा लाई सिंह सिगी मचाने। यूरेनस न मखोई की मचा लोइनमक गाया की मनुंग द फाजिनदुना थमलम्मे। अदुबु क्रोनस कौब टाइटन सिना साइक्लोप्स सिंगा मानरगा मखोई की मपा यूरेनस पु माइथीबा पिरम्मे। अदुबु क्रोनस ना साइक्लोप्स पु तविमल खंगबा उत्पगी महोत लैनुंग ताइबंगदा फाजिनदुना थमलम्मे। वारीसी याम सांगी अदुबु समजिनजरगे साइक्लोप्स हारिबा वाहिसे कोरोक कोइबा मिट हाइबने। मराइबक मयाई चपचाना ममित अमखक पानबा हिंचाबा अमा ओइना अदुम लिनै। साइक्लोप्स की लेजेंडसी असेंगबा सादा युमफम ओइरमगद्रादु येंगमिनरसे। थॉमस फ्रेजर कोबा एंशियंट आर्ट एंड आर्कियोलॉजी की प्रोफेसर सिना नेशनल ज्योग्राफी दा असुमना फोंदोरखे। थाजवारी हाइबसे महौसाबु एक्सप्लेन तौनबा होटनबने। अरीब मतम की ग्रीक लौमी सिंगना फॉसिल थेंगनरकपा कांदा इवोल्यूशन की आइडिया लेट्रिबनिना मखोई की वाखलदा जीव सिंगदो मिजाओ हिंचाबा असिना चिंग सिंगनी हाइदना सागतलंबा ओइगने। ऑस्ट्रियन पेलियोंटोलॉजिस्ट ओथेनियो अबेलनदे साइक्लोप्स की वारिसी मतम अमद लेरंबा अपिकपा सामुगी तुम्बा सिदगी सागतलंबा ओइरंबा याय हाय। मसिगी मी मकोक अनिमुक चाव सरुसे इहान हाना ग्रेट साइप्रस अमदे सिसिलीदा फंखिबने। मराइबकी अहोबसी मित पानफम नते मसी सामुगी मनातोन मखुन्ने। सिगी सरुसी थाइनगी मी अमन थेंगनरबदे हिंचाबा अमगी ओइरमगनी सोइदना खनगने। मथंग सिना क्रैकन मसिगी समुद्रगी हिंचाबसिना याउम अमद जहाज अमबु पुम्योट योटपंगमे। कयाम चावगेदा इथत अमबु माली हाय। मियोइबगी वखलना सागतखिबा ख्वाइदगी चावबा ख्वाइदगी साथीबा इसिंगी हिंचाबसी मसीना ओइरे। क्रैकनसी नॉर्वे की निंगथौ स्पेरना 1180 एडी दा इहान हन्ना पलमे। ग्रीनलैंड अमदी नॉर्वे की अकोइबदा लैबा इरोल नुंगदा लोटुना लैबा सी मॉन्स्टर सिंगी मनुंगदा क्रैकनसी सु अमनी हाइदना महाकना हाइरम्मे। 13th सेंचुरी की ऑरवार ओट्स कबा वारी सिदा क्रैकन गा यामना मानबा अमा पल्ले। मतमगी मतुंग इना क्रैकन से हेन साथीबसा ओइखतलखे। जीव पानबसिंग साइंटिफिक ओइबा मौंगदा ममिंग थोंदुना लाइरिक ओइना फोंगबा इहान हाना होरखिबा फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी हायरगसु खंगनबा कार्ल लिनियसना 1735 दा मागी सिस्टमा नेचरेगी फर्स्ट एडिशन दा फाउ क्रैकनसी हापम्मे। अदगी 1853 दा डेनमार्क के तोरबानदा सा अमखक इसिंगदा चेंखलखे। अखंग अहिसिंगना मसी जायंट स्क्विडनी हाइखे। स्क्विड हारिसी यामने इंटेलिजेंट ओइबा समुद्रगी सा मखल सेफालोपोड सिंगी मनुंग चले। मसीदगी खंगबा ngamlibase थाइनदगी हिहोनबसिंगना क्रैकन हाइदना लाक्लिबसे जायंट स्क्विड ओइगनी हाइबसिने। जायंट स्क्विड सी चावबतनतना याम तांगना उबना मखोइगी अकोइबदा लेजेंड अमा सागतपसु लाइहल्ले। ngasi फाउ थिंगनखिबा फजना डॉक्यूमेंट तहोबा ख्वाइदगी अचौबा जायंट स्क्विड से मीटर 13 सांगी अदुगा टन अमा हेन लुमे। अरुबा अमंबा इरोल नुंगदा लैबना सेंटीमीटर 30 मुक चावबा पुखम मुक पाकपा ममित सुपाले। ngasi फाउ अखोइना थिजिन हमजिन बंगमलेबसे समुद्रगी सरुक 5% मुक्तने। अदुना क्रैकनसी जायंट स्क्विड ओइरंबा अमा नत्रगा मसिदगी हेन चावबा हेनबा अखोइना थेंगनद्रिबा साजाव अमगसु लेरमखिबा याय। ngasi gi wahang ख्वाइदगी चावबा शार्क मखलसी करम्बनो हाइबिरमो।